Muraho neza, amazina nitwa Eric Ikimana Ishatse, nkaba nturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu nkaba ndi kwiga mu gihugu cy'Ubuhinde, aho ndi kwiga ibijyanye na Civil Engineering, icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Inshuti yanjye niyo yandangiye Komera, hanyuma ndabandikira bankorera application, hanyuma Komera baradufasha muri training y'ikizami, hanyuma ku munsi w'ikizami ugeze turakora ibizami, ngira amahirwe n'imigisha nanjye mboneka mu babuhawe ibigo mu kuza kwiga mu Buhinde. Amasomo ari kugenda neza nta kibazo. Uyu mwaka dutangiye wa 2023, wowe ushaka kwiga mu bihugu by'amahanga, wowe andikira Komera bakwapurayingire bagufashe, hanyuma nawe ugere ku nzozi zawe zo kwiga mu gihugu cy'Ubuhinde cyangwa mu bindi bihugu. Murakoze.